Жоқ, сот шенбеушілік жоқ. Не имеем. Так, siz iş boyunca okul detaylarını düşünmek önemli. İşinden tanışıda, yapmış olanlar, öğretim işlettiriliyor. Göstermeleri okursunuz. Muhtemelen aldığında taraftarlar okuşlar var. Olma сот. Урматтуу сот, урматтуу соттун катышуучулары. Сиз карап аткан материал ачык сот отурумда каралып атканына байланыштуу. Бул иш өтө резонанстуу жана коомчулукка туура жеткизүү маалымат катары сиздердин уруксат сурайт элек. Бул биринчиден массалык маалымат каражаттарына видео жана фото кылууга уруксат берүүнү сиздерди тартпайт. Сот курамын тартпастан, жактоочуларды, сот отурумунун катышуучуларын жана өзүнүн айыпталуучун тартууга уруксат берүүнү сиздерден өтүнөм. Бул протокол жазылуучу өтүнүш, бул биринчи өтүнүш, экинчи өтүнүш урматтуу сот. Урматтуу сот. Мен орысчасынан да айтайын, анткени бuyerda орус маалымат берип аткан каражаттар бар. Ошон үчүн орысчасын айтам. Уважаемые судебные коллеги, дело по аресту вот этих тех, которых как бы якобы говорят, что они совершили преступление, но это политические узники, мы это сейчас понимаем, это сейчас общественный резонанс вызывает. Если вы не дадите разрешения, вы, получается, нас ограничите не только нас, а ограничите весь народ, тот, который сейчас сидит и оценивает каждый момент каждого выступления по этому данному делу, то вы нарушите права, конституционные права тех граждан, те, которые сидят, тоже родители их тоже. Это один момент. Но мы тоже со своей стороны можем пообещать то, что мы судебную коллегию снимать не будем, господина прокурора снимать не будем, мы будем снимать полностью его выступление, и в этом мы это можем гарантировать. Да, уважаемые? Вот. Поэтому, Ваша честь, я полностью присоединяюсь к словам своего коллеги и прошу дать разрешение, чтобы средства массовой информации все-таки снимали данный процесс, потому что этот процесс, эти все процессы, касаемые 26 человек, в общем, они останутся в истории. Поэтому, Ваша честь, прошу не отказать. Все, урсатты. Так, сот коллегия өз орнында өтінішін аралықтандырылды. Рахмат. Урматтуу средства массовой информации. Сот коллегиясын тартпайсыңар, прокурорду тартпайсыңар, а мындай бuyerda калгандарды тарта берсеңер болот. Меникимен тарта бересиң, мен прямой эфиримде азыр 51 киши келди. Кылмыш процессуалдык кодексинин 21-бөлүгүнүн бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, кылмыш соттук өндүрүш расмий жана мамлекеттик көрсөтүлгөн, ошондон мага кээ бир позицияларымды да расмий тилинде билдирүүгө уруксат берилиштирди. Анда эмесе өзүмдүн өтүнүчүмдү орус тилинде билдирип кетем. Уважаемый суд, на сегодня рассматривается меры пресечения в отношении Гончарова Эрлана. Он находится сейчас за решеткой. После того, как вы уйдете в совещательную комнату, сотрудники департамента конвоирования, они его уводят в другой зал. Так как мы находимся в зале судебного заседания, и только вы вправе делать, то есть распорядок дня, давать поручения в рамках этого зала, я прошу вас проявить гуманизм. И когда вы уйдете в совещательную комнату, указать департаменту конвоирования, чтобы они дали разрешение, уважаемый суд, переговорить, поздороваться с его матерью, со своей супругой, чтобы они в этом зале находились. Когда вы будете в совещательной комнате, все слушатели и представители средств массовой информации, они выйдут, чтобы было время. Пожалуйста, проявите гуманизм. Они столько времени не виделись с матерью и со своей супругой, уважаемый суд. Я прошу, чтобы вы протокольно дали такое поручение вот начальнику департамента конвоирования, который сегодня осуществляет
привод нашего подзащитного ложа. Вот, Уважаемая судебная коллегия, мы будем, наверное, соблюдать принцип процессуального законодательства. Вы в любом случае у него спросите, он возражает или возражает. Я думаю, что он не будет возражать в том, что данное судебное заседание будет проводиться не на турецком, на русском. Мы практически владеем обоими языками. В этой части я тоже хотел бы не отказать в этом. Но в части того, что я хотел бы не только обратиться к судебной коллегии, поддерживая своего коллегу, я хотел бы обратиться к средствам массовой информации. Если судебная коллегия даст разрешение, чтобы его отсюда не выводили, то мы все аккуратно покинем, чтобы не мешать департаменту конвейеринга, тоже помнят, потому что департамент конвейеринга тоже может, они тоже. Поэтому, если судебная коллегия в этой части нам поможет, то чтобы родители остались, и в остальной части мы соблюдать будем дисциплину. Не вижу оснований в отказе по удовлетворению ходатайства. Целесообразно, возможно, почему нет? Ай, молодец. Да? Ай, молодец. Bütün ilk kanalları kanatlandırıldı. Çok fazla Cenab-ı memleketinde Cenab-ı Hasbetiyle Avrupa boyunca yol verdi. Alemi Atay Nesli'nin Tosva, Yenisinin ayarlıcı oluşu vazgeçme size ekranı içinde Tosva, kameralarda yeni olmasın, nasıl olmasın. Хорошо? Şurada bu seferi kanı çok hoşa Yenis'i atasını ya Yenisi ayağı. Kalganlar konusu presi kalgan içinde çıkıp duruşar. Совещание в таком чине. Хорошо? Влад Игоревич, Жолго Карнель. Да. Хорошо? Все. Долго etmiştir Жолго. Сделал Роман Судашов. Так, сюда. Стоп. Теперь что будет? Sonuna karakteriniz, toplumuna karakteriniz, çıkarsın, işlerin üstünde hürmetinde yetek sıcak etkileriniz karakterlerden döküşünün yoluna karakterinin karası karakterine kavutuğunu görmeyi öptüler. Sanrayak'tan 2022 yılında için idarlı şeyini kontrolünden bir çorumlu yerden Amerika'da Kıbrıs Sıkası'nın tuttuğunu istediğini başlayacak yazalarla Tanrı Kızması'nın ve bilinç mekemesinde Karma Uluslararası oturuyor. Tutanmalar azılı Jack Doç'u organik kararlarla finansal harcı getirip Oyuncu aslında yüzlerini gösterdi. Karma Uluslararası Bişkek Şahin bilinç mekemesinin 25. Akdağ 2023 yılında ait oluşu bir çorumlu yerlerle başkanlık şansı boyunca toplumcu başarı canlı toplum bağlamını sonuç boyunca Almanya terbiye uçunda ayıp tanıcı bir çorumlu yerlerle tarafta başkanlık şansı Katar'a eş çakar getiriyor. Kolkat halı tanıyorsun sıralar. Bu da iyi. Söz sizden mi? Sot коллеги, sot oturumun karşılıkları birbirinin yani benim kollegim ettiklerini aldım bazı bunlar bilmem üstünde ama bilmem
мен бile advokat olan 15 yıl oldu. Bunday okuya Kırgızistan'ın soğuklu canı tarafında bolgun değiliz. Hani benim için bir de benim lazım. Bunların bazı başka proselasyon geç saat 6'da geçilerde geldi. O zaman başlat yektekmeden kısa en arka kol men geldim. Moldova Mahkemesi'nin Alıktıga 20 minut kalanı oldu. Bir şeydi. Ne degen şimdi ne var bu şeydi? O zaman vardım ertesi günde yarım gün azıcık yarım geçinde kısa bulup dedi durup. Tünü bile o şeyde oturdu. Tünü bile oturdu o kanlı ellerinden. Tünü bile oturmuş şeyde sol sekreterlerinden mizanlık yani Konstitusyonun bağırtı teorim, bağırtı bozuldu. Bizdeki bunlar böyle oluyor. O sonunda prokuror, o sonunda sekreterden sonra başcanın sekreterinde yeni düşünce buldu. O son için şu canlılara eski alıp koydum. Anam son dediler, benden abi, ben doktorun kararı doktor şaşıp düşüp düşünde alıp jaskan eken, eğer de karar koydum, doktor jaskan karar koydum. Evli kişilerin familyeler ne kadar jaslattı. Mamatay, Hasanbek, Sorunkulu, yine haber etkilerini kuruyor. Ama bir çok güzel bileceğiz. Yürüstürdüğümüzde de bir klasikalık insan var. Bir tür dağı çok rol oynuyor. Kaznik ne yapamıyordu? Bir tür duvar kovalar, bir kaznik ne yapamıyordu çıkarıyor. Yok, kaznik ne yapamıyorsa anda koyuyor çıkarıyor. Abu Cezde olsun da şunca aleşenlikler bilen topluluğunda bu da mesela bu toplum şaşıp buzut medeni. Anan keyin ben o sözlerden belki işin nemesine kaçıp kaldım da Moldova o toplumda karap koydum. Yüktür çekikliği var dedi. O katalarda o şey var da katalarda yüktür çekikliği bildi. Bunu var ben atayından evet Diyakta ayetkenleri kendine gösterdi. Atayın diyakta büyük bozuldu. Öyle kaldırıp, oy kaldırıp. Anam o yerde yazdı toplumda. Yapek yazılan hokkarın. Yani o kılmıştı, kılmıştı şerikler dedi. O sıcalar var, asıldı. Cembek, Jurabayeva, Mamatay, Hasanov, Sorunkulu, var, söylemiştik. Oşolur bilindik, özellikle çoğular pek masalık başarılanlıklardı. Görülü hareketlerinde özellikle geçit oldu. Bu cepte birinciden yolda atılan kılmıştı sevdiklerin basın gökçülüğü Bekçeroğlu'nu verilen tanıvaytları. Yolun o sözleri bizim bir yol gördüm. Tanıvaytları. Anan kaç siz tanıvan kişimle bartıra yedi azalap diye metresinde emenler basalaştır sülösüz. Anne buldum. Anan kanday şartlar görülgöndü. Birgeleşken hareketleri görüşköndü. Kaç şartlar birgeleşken tanıvansa, görgöse, bilgese. Elimizden yaranlarına zon görüşmüş. Türklerin talkalanıp, örtülüp, yok konusuna alıp gelgen atımçı kurallar, yarımcı zatlar olduğunu bilen bilim örgütlerine kural, bu karşı görüşmüş, olduğunu kural, jaraklar, yarımcı zatlar kayıtlar. Yani, o sözde bardırın, üllerinin, tilkinin, demasının, eklerin, bardırın, büyüğünün de ülünün kural, jarak kalkanı biz. Büyüğünün de ülünün, o sözde masalık başlamanlıklara dayardık böyle durgan, dokumentlerde tabılgan emas. Bu masalık başlamanlıklar degende anı dayardaş gerek, anı ümetiş gerek, kural jarak bolbosa da koşullar. Sen tikinçe iş yapıp geledi, sen minçe iş yapıp geledi, mınday koşuluk var boş geledi. Anday kişilerin bağırına yok degen taksa gerek, yok degende tamamen gerek, taksa çalışış gerek. Eşitlik etabı. Büyüğünün de, Bekçeroğlu'nun tak eşitlik etabı. Andan ki, anamızın dediğine Bekçeroğlu, Прямой эфир до ТикТок Кочарамазар.